بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کاشرن مرثین ہند طرز تحریر سلسلہ ہیت بتون میزبان سید عابد حسین گوہر حضر خدمت عابد گوہر پروڈکشن پیشکش کاشرن مرثین ہند طرز تحریر ہیت آز اکہ نوی مرثی ہز نو درد چھیر ہیت حضر خدمت آز تلو سو مرثی یم چہ درد چھیر ہند تعلق سفر شامس ستھ تو سفر مظفر کن یمن ایامن ستھ میون مطلب چھو مرثی طاووس تو یمی مرثی ہز فرمائش میں واریاہو دوستو کرمت آز کرو اس امی مرثی ہز یہ درد چھیر پیش یہ مرثی شروع کرن برو چھم عرض سے تو رجو یہ چینل لائک کران سبسکرائب کران تو پنن دوستن تام واتناوان تو پنن تاثراتن اظہار کران بلا جھجک تو بلا خوف یہ چینل گئی شروع آز بو 4 وری یمیک مقصد نوین تو نو آموز ذاکرن تام کاشرن مرثین فن واتناون چھو طرز تحریر کی صورتس مز البتہ وزنس متعلق چھم عرضی زی یہ سہ وزن یت وزنس من ذاکر تھوت ورتھ مرثی پران بلکہ یہ تمہ وزن اک بیس اک تمیک اک ڈانچہ لہذا گھس یہ مغالطہ گھن زی ات اندازس مز کیا ذاکر پران مگر ذاکر ہند انداز یا وزن گھ ات ڈانچس مز آسن ات صورتس مز آسن ات صورت تعلیم مز آسن تو آز تام کرے واریاہ مرثی تہذ خدمت مز پیش تو یم یپور تہ کرو انشاءاللہ کوشش آئندہ کرو اس انشاءاللہ مضمون سرور قرآن شیرین سکندری خلافت شفقت تو مضمون زانو پیش خدمت تو ریزو چینل وچان لائک کران تو سبسکرائب کران تو باقی مضمون جیسے الپل 30-35 مضمون ونیک تام یت چلنے پہ ترمت تو یہ سرچ اگر تھی یوٹیوبس پہ کرو تو میرے برابر تمن مضمون ہند ویڈیو ورو پکو برونٹ پیش کرو مضمون طاووس یہ درد چھیر کل کو ظلم کربلا کھوت ظلما پیو کڈور کوتا کرو دور اس فور شام بوزم ز بوزیام یہ خبر یزید بے دینا شہرس اندر سرت بیب ہیت ووت شمرے دوپ نہ کریو فرش دیبا میانس عام خاص لباس زیبا گنڈیو خاصو کرناوی دیوارن آئین بند سنبے دپان یوت وات مہمان کوفک شاہ مدینہ یمے پام دیوان او ستم گارو محبن گچنا جگرس پار پارو تھون منت کرن ردی دعوت نام دارو سوال کرت اونموت
چھو تچھو قبیل دارو دپان یہ چھو فرزند حیدر کرارو سۭتۍ ما آسیس رسول مختارو یہو چھن شانن پیٹھ روچمت لوک چارو آز تہ امس سوا زایہ یا قرارو چھُ آمُت بڑِ حشمت نازگُرِ سوارو شاہ پر لٲگِتھ آسیس جلوٕدارو جگ کنہِ کان لٲگِتھ پان تاج دارو چھُس تخت رف رف خان بیٚنہِ چھس کہارو چھُس وطن رت سۭتۍ چھِرکاو کران آب دارو ژٔٹمٕتۍ پنجہِ سایبان کرس علاب دارو ووٹ زانس چھس بیٚنہِ ستر دارو گہنا چھُکھ سنگین زنجیر خاردارو بڑِ سامان آمُت چھُ بُزرگ وارو لالو کنہِ کنہِ تُہۍ کٔرِو نثارو یُتھ زانہِ حضرت زِ ؤصیت میٛٲنۍ مٲنۍ دیندارو مےٚ پتہٕ ہورمت روچھس وارو پان بیوٗٹھ تختہِ طاووٗسس پٮ۪ٹھ زن شدادا کِتھ ون کوٚرنہٕ بیدادا توٚتُے سرن تہٕ بیٖبن منگناوِ ادٕ ظٲلِم ہن ہن چٲنِم نار
زوچے نیامنا کت پٹ کرت ہیک تقریر رو ونان آب دین شاہ یل یزید روسیا منگناوے برون سر سے رو گوڈ راز حلقس مت امی کلثومس زنجران پیٹ ظالم کرن چی رو سوئی راز حضرت زینبس سکینس شانس موسمان ہت گانڈن شریف رو اڈ کھورین اوسن پکن تگان کھوت اس لگان پکنوس اوس گژھان تاخیر رو اس تمن تول نس نمان ظالم اس لمان لایان ماران قرب سے رو سام یمائی پام دیوان کھست پیٹ بام تمی حال واتنوک یت اوس یزید روسیا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ یا لیتنا کننا معکم فنفوزا فوزا عظیما التماس